negde do 1944. godine. Iako je ova Trgovačka akademija, kako se zvala škola od 1939. godine, kad smatramo da je zvanični početak ekonomske škole, dakle počela 1939. a rekoh da je do 1944. čak i u vreme rata je škola radila. Iza toga bilo je raznih promjena. 1961. godine nekoliko struka se udružilo, trgovačka, ugostiteljska, ekonomska, čak i ženska radnička škola i napravilo, tada se oformila jedna nova škola, a sadašnja škola je dobila zgradu 1964. godine. Znamo svi, oni Valjevci stari se sećaju kako se ona zvala, da se zvala 25. maja. 1993. godine škola je promenila ime u sadašnje, dakle ekonomska škola pod navodnicima Valjevo. I evo funkcionišemo, znači ako uzmemo datum 1939. godine, danas, odnosno ovih dana, slavimo 80 godina postojanja. Broj smerova se menjao, interesovanja su se menjala, možda i potražnja na tržištu svakako za radnicima, ali nekako mislim da je postojalo jedno vreme kada su đaci koje je ekonomska škola iznedrila bili jako traženi. Trgovci i sva ostala zanimanja koja ste vi negovali tu u školi su bila jedna od najtraženijih. Prosto, nakon završene te srednje stručne škole mogli su da se zaposle. Tako je. Naravno da je zahtev privrede sada najprimarniji, pa iz tog razloga svake godine se planira upis shodno onome šta je potrebno gradu, u saradnji i sa ministarstvom, sa gradom, sa Privrednom komorom Srbije, sa Zavodom za zapošljavanje. I mogu da kažem da su trenutno najtraženije zanimanja ugostiteljske struke. Dakle, mi svake godine imamo upis kuvara na 3. stepen gde se upisuju deca sa brojem bodova da bi mogli da se upišu na bilo koji 4. stepen. Dakle, to zanimanje u posljednjih nekoliko godina je aktuelno. Čak nas i roditelji stalno pitaju zašto nema 4. stepena. Međutim, i po nekim našim planovima i po zahtjevu ministarstva uglavnom se trudimo da upisimo takozvana, kako ih mi zovemo, interno radnička, odnosno radna zanimanja, izvinjam se. Ta deca svakako odmah posle završetka već mogu naći posao i mogu ga naći bilo gde u Srbiji, bilo gde u svetu. A ono što je još zanimljivo, dakle, trgovina, usluge, mi posljednjih godina negujemo to dualno obrazovanje i imamo ugovore sa nekoliko trgovinskih kuća, imamo najbolju saradnju sa Europromom, to stalno moram da istaknem i potrebno istaći. Naravno da negde oko 60 učenika ili nešto više svake godine posećuje, odnosno ima praksu u objektima Europroma i uz rad njihovih ljudi i naših profesora ti učenici dobijaju posao posle završene škole. Imali smo slučaj pre 2 godine, dakle bili smo negde prvi u Srbiji, čini mi se, koji su po meni zaokružili dualno obrazovanje i zaposlili učenike posle završnog ispita. Upis je ove godine završen u prvom roku, je li tako? Jeste. Nismo imali problema oko upisa. U posljednjih 2-3 godine zaista nemamo problema. Uglavnom se u prvom roku sve popuni, tako da onoliko, naravno, koliko je planirano, koliko smo dobili od Ministarstva prosvete. Mislim da smo i pravili priču o tome oko upisa i da smo i tada akcenat stavili na to da je 3. stepen izuzetno tražen. 4. stepen, pa šta je razlog sad tome? Da li je potražnja na tržištu manja za stručnjacima iz ekonomske struke možda? Pa, verovatno. Privreda se razvija u određenom ritmu, u određenom pravcu i zahteva, naravno, neke kadrove koji su im potrebni. Ono što mi radimo, trudimo se zaista da ispratimo zahteve privrede onoliko koliko može, naravno. Nikad to ne može biti pravi odnos. Kad se radi o 3. stepenima, znači to su zanimanja koja uz praksu koju imaju, odnosno ti učenici su odmah spremni da počnu da radi. Što mogu naravno i ljudi, deca koja završe 4. stepen, ali je zaista manja potražnja, znamo kakva je stanje u privredi, da nema toliko u Valju, bar nema preduzeća koja bi mogla da apsorbuju toliki broj djece. Naravno, mnoga ta deca odlaze na fakultete i kasnije imaju neka
traže posao na drugoj strani, na drugom mjestu. Kad smo već kod toga, vaša škola može da se pohvali i uspesima đaka i brojnim uspešnim ljudima koji su i u Valjevu, a boga mi i šire otišli iz našeg grada. Pa jeste, naravno, svaka škola, ne samo ekonomska. Sad bi bilo možda ružno pominjati pojedinačno ljude, ima ih puno. Što se tiče učenika posljednjih godina, imali smo uspjeha iz svih oblasti praktično, od turizma, ugostiteljstva, ekonomije. Čak smo bili i prvaci u matematici što se tiče srednjih stručnih škola u Srbiji. Sve se to može postići jedan, da kažem, normalan rad. Znači... Kažete, eto, dosta ste uspeli, dosta možete da se pohvalite i uspesima vaših đaka. Pa šta biste rekli možda, da li ste za to zaslužni vi, kao, reći ću, nastavni kadar, ili je tu možda generacija đaka koja dođe? Sve se mora uzeti u obzir. Sve se mora uzeti u obzir, računajući na učenike koji dolaze, naravno na njihovo prethodno obrazovanje, što je vrlo značajno. Kako je ono? Jel zavisi od generacije ili smo... Kakvi smo sad? Da, pa desi se nekada, da, ali ne treba generalizovati. Znači, ne mogu ja sada izdvojiti generaciju od generacije. Desi se nekada da je neka generacija spremnija. Kad kažem spremnija, nije to velika razlika. Uglavnom su to slična deca. Mi u ekonomskoj školi dobijamo učenike uglavnom solidne. Ne dobijamo mnogo vukovaca, oni odlaze u gimnaziju, verovatno, radije na neka druga zanimanja, ali kažem, ne mogu da sada pravim paralelu i da kažem da je recimo pre 5 godina bilo bolje ili lošije. Naravno da uspeh zavisi i od same dece, od njihovih interesovanja, ali pre svega od toga koliko ih ljudi iz ekonomske škole, dakle svi ljudi koji rade u ekonomskoj zainteresuju da priđu u školi, da budu u školi, da vole školu, da žive sa školom. Mislim da to i rade. Mislim da je nastavni kadar na vrhunskom nivou. Da, mi svake godine u posljednje nekoliko godina organizujemo te takozvane grupne roditeljske sastanke sa roditeljima po generacijama i na početku svake godine viđamo se sa roditeljima, pričamo sa njima, pokušavamo da napravimo što tešnju saradnju sa roditeljima, jer to u današnje vreme naročito od presudnog značaja. Dakle, saradnja nastavnika, škole i roditelja, onda dete može biti sigurno, onda mi možemo da pratimo njihov rad i kući i u školi. Naravno, ako odazivaju se roditelji, što je dobro. Možda je to u nekom trenutku možda nije rađeno dovoljno sa roditeljima i danas i preporuke ministarstva i zakon nalaže naravno da ta saradnja bude što tešnja. I mislim da će to doneti boljitak i uspeh u đaka i u ponašanju đaka. Može to i privlači i roditelje i đake da baš poverenje da njihovu decu učite i da ih obrazujete. Možda je baš to razlog. Ja se nadam. Bilo bi lepo da je tako. Eto, a ovih 80 godina koje sad obeležavate, možda su vredne pomena sada, pa da kažemo šta to obeležavamo, rekao ste od ponedeljka do srede, je li tako? Tako je. Pa mi svake godine pokušamo da to bude svečano i skromno. Tako radimo i ove godine. Ali pošto je jubilej, malo smo proširili sled događaja od ponedeljka do srede. U ponedeljak imamo u amfiteatru škole predavanje u 17 časova. Predavanje tema je hakerski napadi na internetu. Ljudi sa Viposa dolaze da održe to predavanje i poziv naravno i našim učenicima, nastavnicima, a i naravno svim gostima koji budu žele da čuju šta to ima da se kaže o temi koja možda na izgled deluje dosadna. Ona je često upotrebna, ali nikada dovoljno informacija o tome. Utorak je dan za ekologiju. Odlučili smo se da pričamo o zaštiti životne sredine, gdje će nam biti gosti stranci. Oni će držati predavanje. Mislim da je to jako zanimljiva tema. Jeste, naravno. Naročito iz razloga što nam dolazi gošća iz Danske, Jane Hadegård, koja
može govoriti o tome kako to Danska radi, pošto je Danska zelena zemlja. Oni su najdalje odmakli u tom procesu prikupljanja i reciklaže, prikupljanja otpada i reciklaže i bit će verovatno zanimljivo čuti svim našim gostima i učenicima kako to rade Danci. I naravno, Alan Derbyshire, valjda sam rekao ispravno njegovo prezime, čovjek koji iz Manchestera, iz Velike Britanije, koji se bavi gradskom ili urbanom ekologijom i radi doktorsku disertaciju upravo na toj temi i bit će zanimljivo verovatno čuti kako to oni rade. U sredu centralni događaj? U sredu je centralni događaj u restoranu Zlatibor u 2 sata, svečana akademija i rezanje slavskog kolača. Naravno da pomenemo da je u sredu Sveti Jovan Bogoslav, slava ekonomske škole već duži niz godina i naravno poziv svim zainteresovanim gostima, učenicima, nastavnicima, penzionerima da dođu i da zajednički proslavimo taj veliki jubilej. Znači, ove godine ste spojili proslavu slave i proslavu ovog velikog jubileja, pa eto, svašta nešto je pripremljeno. Pa eto, kažem, svečano i skromno. Mislim da smo malo pre, preskočila sam da pitam kad smo već govorili o đacima i o aktivnostima koje imate u školi. Van nastavne aktivnosti mislim da ne manjkaju kod vas. Ne, imamo zaista rad određenih sekcija dugogodišnji, od sportskih do onih, kako bi rekao, ozbiljnijih. Jeste, da sada ne nabrajam, ali zaista se puno radi. Imamo naravno i školski timovi koji rade negde 16-17 timova koji su oformljeni, prate rad učenika, nastavnika. Ako govorimo o učenicima, znači naša želja je zaista da učenike dozovemo u školu. Nekad, kad sam ja bio učenik u Valjevskoj gimnaziji, meni je bilo lepo da dođem u školu i tamo sam se najlepše osjećao. I zaista želim da to osjete i naši učenici, naravno. Čak vrlo često kažem da volim da čujem na odmoru galamu i smeh i ako je tišina da se plašim da nešto nije u redu. Malo se šalim, naravno, ali zaista je prijatno nekad čuti, pa neka to bude i galama. Ali onda mi je jasno da su deca zadovoljna, da im je lepo u školi i onda i meni lepo. Podazivaju li se oni svim tim sekcijama? Da, poprilično da. Naravno, uvek to može biti veći broj učenika. I zbog toga i govorim da želimo da učenike vratimo u školu, da njima škola bude mesto okupljanja u svakom trenutku. Hoćemo li, evo za kraj, ja bih pitala vas kao sada direktora i gospodina na čelu ove ustanove za ovo vreme koje ste proveli na tom mestu, jeste li zadovoljni i šta biste možda još uradili? Teško je da govorimo o svom radu, ali da, zadovoljan sam kako to izgleda. Ono što bih poželeo je više novca, naravno da možemo da uredimo školu onako kako bi ona trebala da izgleda. Ali dosta izmena je uređeno? Pa jeste, naravno i svake godine se uradi dosta toga. Ako kažem da je 2013. godine kad sam ja došao tamo sve stajalo, da ne kritikujem to prošlo vreme, ali sve je stajalo, pokrenulo se dosta stvari i dosta je stvari urađeno. Trenutno imamo projekata negde u vrednosti oko 70-80 miliona. Oni čekaju na svoju realizaciju. Ja se nadam da će sljedeće godine doneti mogućnost da se taj novac dobije, da škola dobije onaj sjajni izgled kakav treba da ima. Što se tiče drugih stvari, unapređenje nastave, naravno, pre svega, imamo dosta mladih ljudi koji su spremni, raspoloženi da rade, koji su obrazovani. Sve to skupa će doneti verovatno i veće zadovoljstvo naših učenika, odnosno to je valjda i cilj škola. Meni ostaje na kraju, mislim, samo da vam čestitam ovaj veliki jubilej i da vam poželim da se to lepo provedete ta 3 dana koliko ga proslavljate i da u buduće ostvarite sve to što ste sada poželeli. Hvala lepo. Poziv još jednom za sve prijatelje škole da nas posete ovih dana.